Kuhuja kwa uhoro wa mutumia kurathimwo na ciana inya nikuo gucungiriirie andu kuma kundu na kundu kugenera family ya Divina Ongari mwena wa Uthiru. Divina arari nyina wa kairitu kamwe no riu ni ahuriru irathimo ciake maita na agatuika nyina wa ciana 5 o rimwe. Wa kwanza ambaye ni Kodropon anaitwa Lara, wa pili ni Liana, wa tatu ni Libi na ule wa mwisho ni Lisa. Rutikoretwo rwi rugendo ruhuthu amu mutumia uyu uria ni murutani ni ekorire agitiga wira wake mweri-ini wa gatatu muritu thutha wa dagitari kumwatha ahuruke. Ulezi kuna changamoto hasa usiku. Ni lazima niwashughulikie kwa sababu hawalali sana, wanalala kama masaa mawili wanaamka, na wakiamka wanaamka wote. Vile wasichana wa kazi, nimekuwa na wasichana kama 3 ambao wamesema hawataweza, wanaona kazi kwa sababu hasa wakati mwingine na ninawaomba wanisaidie usiku. Na tondu ti wira muhuthu kurora ciana 4 uri wiki, Divina ni yandikite airitu eri ya wira kumuteithiriria kurumbuia irathimo ici cia mwanya. Ciana ici ciothe 4 ni mahatha maria metagwo identical, o ni kuga ni hinya gukurana umwe kuma kuri uria ungi, undu uria urahingica nginya nyina mumaciari. Millicent Omanga, umwe wa arĩa macereire family ino, ni endekithĩtie kũgĩa na mibango ya gũteithagĩrĩria atumia ta aya arĩa mekora magĩtiga mawĩra na kũmahotithia kurera ciana ta ici, amu ũreri ũcio ni ngarama nene. Kina mama kama hawa kunafaa kuwa na kama insurance yenye inawakava, kwa sababu kama ilibidi aache kazi kwa sababu aliwekwa bedridden from 3 months, atakimwaje hao watoto 4? Akiumagaria ageni ake gikeno kia Divina gitirahithika, no uma wa uhoro ni ati mari hamwe na muthuri wake mari na kibarua kiritu mbere yao gia kurera ciana ici. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.